أعوذ بالله من الشيطان السلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي مسيب جلب تدوبة تدير بدين الإسلام. هراي مسيب مودو عبد الله جالو بريكسل سلمني on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fuu moɗo yimɓe aljanna waɗa kala ndaruɗo oɗo jeeyaɗo yimɓe aljanna yo Allah holloy mo Allah ñande tigi tigi on harka jannatu firdawsil ala ɗiɗa ɓunnu kadi kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kadi yo Allah lumbinoy mo sirata. mi toriki Allah fi nde yewtere ko mi woni yewde ɗo kadi hara yo Allah newnan on tigi wowa waɗugol kadi. mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala ni meɗen e nder makkatal mukarrama meɗen e fi heblagol ngol inchallahu fi wayintagol makka. yo Allah newnana fof kadi ruttagol ɗo kadi no yawiri no newri kadi ya rabbal alamin. fen ɗo hara miɗo jooɗi ni ka hotel ɗo hono Sheraton ɗo inchallahu meɗen moɓita ɗo bagage oy kono yomi andintin ko fi ko fewndi ko fewn ɗo ɓaynela Allah subhanahu wa ta'ala o gaɗali fa zakkir andintin fa inna zicra andu no andintingol ngol tanfaul muminin ɗum nafay gomɗinɓe ɓen. haray ko honɗum woni ɗon komi andintin on maako goto e makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no hewno moƴƴa horugol ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ko ɗum woni sabbordu sumaye. on sayi ɓe landa ko fi honɗum ɓe horanta nduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo ko lewru yimɓe ɓen fof hino welsindo e mayru welsindo e sabbordu sumaye innugol tun sumaye hewti welsindo e horugol ndeɗo hiɓe horayno nduɗo moƴƴa noon no yehi ton ha wonde balɗe 15 koɓe horayno e nduɗo. hiɓe maki kadi ɓe makayno allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan. allah mi torikema waɗan men barki e rajibi, waɗana men barki kadi e sabburde sumaye. mi torikema kadi newnan men kadi tawna men sumaye kadi. joni noon haray ni hiɗen e jemma asewe haray hande juma wonno go'o sabbordu sumaye. haray o asewe jemma ɗo wonay ɗiɗi sabbordu sumaye. musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen horen ko fanɗi o ko fanɗi ñentinen sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hiɓe horayno ɗum ɗo ɓe yamiri kadi hendu hoore kadi. si tawi sumaye on feƴƴi ko ɓe ɓurayno horugol ko jombente, si jombente feƴƴi ko ɓe ɓurayno horugol kadi haray ko sabbordu sumaye. eto heɓa ɗo hay si tawi ko balɗe 5 hay si tawi ko ɗum ɗon ko ɓuri e fandude kon ɗon ma ɗum hoora tenenje ɗen fop e mayru e alkamisaje ɗen fop e mayru hoora 13 hoora 14 hoora 15 ɓeydita ɗon kadi heɓa balɗe 10 fi eltugol ɓandu ma ɗum anda état santé ma on cellal ma ngal ko ha honto woni ko fewndi. ñentina senna nelaɗo sallam nelaɗo no maki wo kala on wurnituɗo sunna maɓɓe on sanga kala sunna maɓɓe on yejjitama few wono fota wasi tawi hara ko kamɓe tigi woni ko o wurniti. joni noon ɗo horgol meɗen tentini enen joɗorɓe amérique e joɗorɓe europe ga horugol hino newi yaasi on hino ɓuuɓi ko ñaame hino woodi hara hino newi tigi tigi on heɓa baraji e muɗum. donc andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landino sahaba ɓen sayyidina aboubacar o landi kadi sayyidina oumar nelaɗo landi kadi sayyidina ousmane landi sayyidina aliya mo be ko honɗum yiiɗi e aduna no tawa ko sayyidina oumar makuno kon ɓe hini wohiɓe yiiɗi horugol sanga tawata hino wuli fiyo ɓe woti ko gonki ko maɓɓe soñja tampere ko habbi ko goyawmal qiyama. joni noon enen ɗo fewn ɗo hino ɓuuɓi immoɗa ñaama fewn ɗo kadi sullagol ngol a sullato ha hara tigi tigi on telen 5 heures haraɗa sullade ñaami ɗon ha a haari ɗon tef wallahi a hawawa e horugol. ɗum woni kadi nelaɗo sa sallam maaki fi kala karmakoɓe goyni wona hadis yo wohimo lo'i wo sumuta sihu wo hoore son hoori ton kadi on sellay kadi ndanni ton kadi horugol jonnay cellal fowtinay taw reedu ndun fowtina wonkikin fowtina ɓandu ndun kadi kono ñamata kon kadi ndu wawa e fowtade ndu repose on seeɗa. hay portoɓe ɓen tout dernièrement scientifiquement ka santé cellal ngal ɓe yii nafoore ko fi honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanno yen houru 13 hoore 14 hoore 15 cellal ko jonnata ɗum kon wasifa muɗum wo ala. andite kay nokku ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki man sama yawman kala on horuɗo ñallal gotal fi sabilillahi hara ko fi allah o horiri ngal ba'adallahu wajhahu allah woɗɗintino yeeso makko kon anin naari ga e yatoygol yiite jahannama 70 harifan embere ka yarete ndonguji ma settoji ma duuɓi 90 lakara sabu ñallal gotal pet allah woɗɗintinoyoma yeeso mago e natugol yiite ka yarete embere duuɓi 90 lakara ñallal gotal aduna
ñallal gotal lakara afwan hino fota wa duuɓi wulure aduna yon noon sa heeɓi ñallal gotal horagal hara ko fi Allah sa hoori kadi suuɗa wata hollu hay e goto ko horuɗa kon si wona Allah goto yoɓatama joddi ko horuɗa kon si wona kanko Allah hollumo kanko yoɓay ɗo mo wonɗa e gollande on fi yo yoɓe hollumo kanko pet wata hollu hay e goto hiɗa wawi noon yetade woɓɓe min babi taskira fi annintingolɓe ɓayni laɗo sallallah alih sallam e maki addallu alal hayri ka fa'ilihi kala tinninɗo fi yo moƴƴere waɗe hara himo mari baraji wonwa ɗum ɗon haray ko ɗum wonɗen anditinirde ɗo somi feƴƴino yi o vidéo ɗo no woodi siɓɓe meɗen buy neniraɓe meɗen e bandiraɓe meɗen e mawɓe men hara hiɓe faala horugolngol kono hara ɓe yejjidi saabu probléme ji e sohlaji ɓeygureji maɗum aduna e golleji ko ɗum yejjintini ɓe kono si ɓe andintinama tun ɓe waɗa e moƴƴere nden wonu sabu andintinayɗo ɓen ɗon ɓe waɗa nden moƴƴere ɗon si ɓe waɗi nden moƴƴere ɗon haray on foti baraji ɗin kono wawata adirɗe ɗum ɗo ko ya feƴƴin o vidéo ɗo naɓanamo groupe aji ɗin fo hawnaki heɓa goto ton pette horirɗo saabu ko andintinɗamo kon andu so hoori balɗe tati an kay ɗe mari baraji horuɗo balɗe tati tawti ko horuɗa kon hara goto e moɗon ɗuytantake musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen hoore sabburru sumaye ne laaɗo sallah alih sallam du'amu ɓe tori on ɓeni allahumma ya an allah barik lana waɗan men barki fi rajaba e rajibi ko ɗum mawɓe meɗen ɓen yo allahu on yaafoɓe yo allahu on yaafoɓe ko ɓe yiɗuno dina kon hiɓe yiɗunoɓe hoorayno fayda rajibi fop ɓe hoora kadi sabburdu sumaye ɗum haysi tawi ndu timmata no few na yo timmude ko wonti hooru seeɗa e mayru kono hakke ko ɓe yiɗuno kon ɓe tinnino yo allah yaafano en fatiɓe ɓen ɓoynida en wuruɓen enen kadi arsika en waɗɗun okka en feere e fiira e doole wawugol wurnitugol ɗi sunnaji ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam innahu waliyu zalika walqadiru alayh wa akhiran meɗen fewnɗo baladul haram ka leydi makka hormanteni ɗum ko makkatal mukarrama bi jiwari l ka'bati l musharrafa takko ndu suudu kaaba teddinanu ndu allahu on teddini mi toriki allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fo e teddugol ndu lewru sabbordu suumaye natundu ɗo mi toriki allah yo allah tawnu en suumaye so tawni en suumaye yo allah newnan en wawen horugol so hoori kadi yo jaɓan en so jaɓani en kadi yo allah okku en jannatul firdawsil ala mi torori allah inɗe makko ɗin fo e sifaji makko ɗin fo saabu teddugol ndi leydi ɗo nokku ka wona ɗo teddugol suudu kaaba onon nawnuɓe ma nawniraɓe toriki allah yo allah ɓeydan on cellal dikkina on no yawiri no newori wano okkorno annabi ayyuba cellal mi torori allah allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tufarrija hamma al-mahmumin min al-muslimin wa tunaffiza karba al-makrubin waqdi ad-dayna anil madinin washfi mardana wa marda al-muslimin warham mautana wa jami' mauta al-muslimin mi torori allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtira ɗo simo nawni allah o ndikkinmo simo nawnira yo allah ndikkinanmo simo mari yo allah on ɓeydanmo so jogaki yo allah subhanahu wa ta'ala on okkormo yo allah okkor en fiira e feere wawgol horugol nduɗo yo allah fewnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen yo allah fewnan en ɓiɓɓe meɗen ɓen kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli ya rabbal alamin saabu teddugol ndu lewru e teddugol makkatal mukarrama allah fewnan mo ɓiɗɗo makko yo allah fewnu kala ɓoyliɗo yo allah tabintin kala fewuɗo yo allah ɓeydan kala jogiiɗo yo allah okkor kala mo jogaki yim toriki allah subhanahu wa ta'ala niniraɓe meɗen bandiraɓe meɗen kotiraɓe meɗen siɓɓe meɗen maporɓe kaydiji ɗin fop mi toriki allah subhanahu wa ta'ala saabu teddugol ndu lewru ɗo yo allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki ya rabbal alamin mi torori allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawnude nden ɓe musidɓe meɗen kaliɓe kaɓe kalori ton fop e laawi ɗin siko Libye siko Tunisie siko Algérie siko Maroc kala kaɓe kalori hara ɓe faala lumbugol ko allah woni lumbinayɗo yo allah o lumbinɓe no wona o lumbinirno noon o dandirno noon annabi yunusa ka nder ndiyam mi toriki allah subhanahu wa ta'ala so lumbiniɓe kadi yo allah okkorɓe kaydiji hara ko wonduɗi nafa e barki innahu waliyu zalika walqadiru alayh mi toriki allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe toriɓe duwaɓen fop yo allah ndikkinɓe ɓe ɓiɓɓe mum ɓoyliɓen fop ko allah woni fewno yo allah o fewnuɓe ɓe ɓiɓɓe mum faala murtuɓe fop yo allah artirɓe e hoore lawol pewal ngal jogiiɓe soñdia e sohlaji ka dewle fop mi toriki allah yo allah on ittanɓe siko gorko on yo allah ittanmo siko suddiɗon kadi yo allah o ittanmo feppindinaɓe hoore ko yiɗi o yarli ya rabbal alamin leydi meɗen ndi lagine yo allah on ɓeydu en ɓuttinande ton waɗa ɓuttugol ka gueɓal meɗen yo allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah
yo Allah waɗu en enen kadi laamateri fewundi nunɗundi hulori Allah ya rabbal alamin. Yo Allah dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi. Yo Allah dandu en shirkangol mo kadi hara en anda. Yo Allah waɗu golleji ma en fop hara ko fi makko. Yo Allah wurnu en haka gurna moƴƴani. Yo Allah ƴettito e ñande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah on teddino e peesi meɗen ɗin sabu moƴƴiɗin. Toriki Allah yo Allah tabintini en kalande gabru. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah okkoro en ko du'ano en ñande surroɓe arti. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala noddunoɓe eɓe noddari e falanoɓe noddu e nodduɓe hendaki toriɓe du'awji hara hiɓe tori du'a hiɓe jogi haajuji. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol ndi leydi e suudu Kaaba kam woni ɗo fewno ɗo. Mi toriki Allah yo Allah on huntu haajuji moɗon dagiɗi ɗin fop moƴƴina fiyakuji moɗon ɗin onon e ɓeygureji moɗon e dendagal julɓe ɓe fop. Kala ka julɗo aani e hoore aduna Allah on fop yo Allah itta mo ande nen. Kala ka julɗo nawni e hoore aduna Allah on fop yo Allah on sellimo. Hulɓe ɓen fop yo Allah subhanahu wa ta'ala holnuɓe. Mi toriki Allah marɓe ɓen fop yo Allah on ɓeydanɓe hiwa ɓe danda ɓe waɗa barki e jawle maɓɓe ɗen ya rabbal alamin. Aray mo ari Makka koyo hebbi wangagol hebbina juulugol hebbina toragol Allah ala ka du'a jaboto e hoore leydi ndin ɗo ɓuri ka suudu Kaaba. Miɗo lerɗina hoore an lerɗina nene gotoɓe an duhiɓe e suddiɓe mo be yo wakkilo ara totta o farilla siɗa mari feere ta ninnu a anda ndaare waɗi e ɗo duuɓi tati araka ga fewndo mo be no makude e hoore mo. Imagine non mijiti moƴƴa Allah okkima feere nde si Allah ƴettitinoma noon e nder ɗum ɗo in honɗum innoytama ko hani arde ga ta innu ko a paykun wata inno a wonari pré taw fi argol ko ɗum ɗo hana adodirede muɗum wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Nene gotoɓe tedduɓe miijite moƴƴam yewtere nde wonde arde ɗo sa heɓi waɓutu goto pet ka suudu Kaaba ɗo no fotawa waɓutuji guluje temedere ɗi juulataka meɗen. Heɓugol waɓutuji guluji temedere a wuuray duuɓi 93. Goɗɗo wuuray duuɓi 93 hara himo juulude. Goɗɗo ara ka suudu Kaaba ɗo o waɗa waɓutu goto hara hiɗon fota. Mijitino moƴƴa si Allah addima ɗo a waɗi ɗo balɗe 2 a waɗi ɗo balɗe 3 a waɗi ɗo yontere a waɗi ɗo jonte 3 a waɗi ɗo jonte 2 waɓutuji 2 ɗo ɗi juuluɗa ka suudu Kaaba ɗo inchallah si Allah on jaɓanima ɗum ɗo hino ɓuri gurdam wuruɗo duuɓi temedere e hille goto e meɗen anda gurdam goɗɗo kono heɓugol duuɓi temedere hayna ko weli fi. Joni noon sa ari ɗo moƴƴere ko wonan magan ko honɗum ko juulugol heɓa nde moƴƴere ɗo janga Qur'an wangoɗa ka suudu Kaaba yara ndiyan zamzam wangoɗa kadi ndara suudu Kaaba ɗum hay joɗagol tu ndara suudu Kaaba ɗum ko moƴƴere ko baraji wona noon fere sa riga itti sadaka hiɗa juula fureji hiɗa wattinoya fureji waɓutu juulatake ɗo ka juulare fure. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no hino maaki wo kala on juuruɗo fure yomo mari ko wiyete kon qirat sa ɗowtimo ha wattinoyama hiɗa mari qiratani ɓe landi ko honɗum woni qirat ɓe ñiwo ko sifa fello uudi ngon hara ko gonɗon fof watta transforma watta kanŋe e kaalisi okkaɗa ko noon baraji maɗin fotata. Woɓɓe no wawi wonde hitande hara ɓe juulare fure ɗo noon kala waɓutu subaka fana alansara futoro geeƴe hara fureji hino woodi a yiyata kadi hara ko fure goto ko fureji dolle kañumma e fayɓe kala ka fatora ko ɗo ɓe juulete ko hommo e meɗen kadi woni yiɗa wattinede ndi leydi e wattine Makka ma wattine Madinatul Munawwara. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki sa heewi waɓutu goto Madina no fota waɓutuji wulure siko waɓutu goto heɓuɗa Makka ka Masjidul Haram ɗo no fata waɓutuji guluje temedere. Joni noon Nelaɗo sallallahu e maaki Madina wo wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wo ko Madina ɗo ɓuri on moƴƴande hara hiɗon anduno moƴƴere ko woni e nder Madina. Ha ɓe yewti e hadis goto ton karam ko ɓe buyino sellinimo man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyafal hara na wartiɗo o kala e mon heɓuɗo feere nde o wattinte o maya Madina o wattine ɗon hara yo waɗu ɗum kono noon hara na wartiɗo dey. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arsiku en ndeɗen maya wo hara ko en yamɓe shahidi. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko wona gollede fop yo Allah waɗu hara ko fi makko. Yo Allah dandu en shirkangol mo hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkangol mo hara en anda yo Allah yaafo en bakkatuji meɗi janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fi muɗum e koen anda fimo. Mi toriki Allah ɓe mawɓe meɗen jibinɓe en e nder l'islam ɓe ne'iri en e nder l'islam kadi fatiɓe fop ya Allah okkuɓe jannatul firdausil ala yeru luttuɓe hoore gurdam ɓen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ha wawa say luttay ya rabbana ko ayyo joomi amen min du'anike mawɓe amen ɓe yaltin e keeci amen du'antoɓe men menen kadi ñande men maayi. Allah
mi torikema ɓay pellet ko a okkorayɗo haysi tawi hara a toraka a okkoray giyaɓe maɓen okkor kala haton genɗo e jewti Allah ko a okkorayɗo haysi a toraka okkor kala kellal jonnu kellal kala nawnuɗo woodi musidɓe meɗen nawnuɓe hara ɓe wondi e cancer hara ɓe kondanama kono ɗum ɗon fof ko condamnation aduna ko bani adama woni ko kondani mi toriki Allah ɓay Allah hiɗa mari kellal ittanɓe on cancer ji ko ɓe wondi no woodi ni musidɗo meɗen waaliɗo tawata himo nawni moƴƴa hino wi'e koto Sadio mi toriki Allah yo Allah jonnitomo cellal makko ngal no yawiri no newori wondude kala musidɓe meɗen kadi nawnuɓe no woodi fewnɗo bandiraɓe meɗen ɓen boyi nawnuɓe hara koko wiyete cheytaneji ɗin mi toriki Allah yo Allah ittanɓe ɗi cheytaneji yo Allah on ittanɓe cheytaneji ɗin ya rabbal alamin okkaɓe cellal yawgal newingal waɗa muusien ndin e nawnare nden foppo fukkirɗum bakkatu e ɓantirɗum darja no woodi neniraɓe meɗen boyi kadi soñjoduɓe e fayɓe ɓen yo Allah on ɓuttinanɓe yo Allah okkurɓe jamɓe ɓuttu no woodi babiraɓe meɗen e musidɓe meɗen duhiɓe e suddiɓe jogiɓe andeji e probléme ji ka dewle yo Allah ittanɓe ɗum tabintina ɓe hoore ko yiɗi o yarli innahu waliyu zalika walqadiru alayh wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin ko wonno ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo fi andintingol ɗon yen wakkilo hooren haray hande o jemma asewe ɗo woni 2 sabordu suumaye yo Allah arsiken horugol ndu waɗana en barki e mayru o tawna en suumaye on kadi kala mo o tawnari e meɗen suumaye on yo Allah taw hara o yaafama o wernoyama ka jannatul firdawsi lala si wonki makko ki yalti mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo o feƴƴinirde li wajhillah yo Allah lumbinoymo sirate yo Allah lumbinoymo sirate yo Allah okkumo aljanna ko aldawo e hasibore e ko aldawo kadi e lette wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min en toridu Allah